Sanibonani guys, sanibonani. Ngize nolunye udaba guys, okusho ukuthi benginomngani wami lo ngahamba naye se-admithiwe siyofunda eThekwini ngo-2012 enyuvesi. Okay, kusho ukuthi-ke ngu-roommate wami lo. Sasuka la saphinde sathola indawo sayohlala sonke guys. Okusho ukuthi sathi sivuke ekuseni sihamba siye esikolweni, sahamba savuka saya esikoleni, asifike esikoleni safunda, sathi nasiphuma esikoleni waqhamuka lo munye umnyonyovu guys. Omunye umnyonyovu wemoto. Okay, wema ubhuti. Nakema wavula iwindi, nakavula iwindi uyasibingelela, sanibonani, sethi yebo ubhuti kunjani? Wathi ngiyaphila, asithi maybe ufuna ukubuza phela umnyonyovu nje. Ngaba bosisi bayaphi ekudeni? Sithule sibhekane singamnaka, athi ngicela bosisi bagibele emotweni ngiyobabeka la baya khona. Hayi-ke senqaba ukugibela, sithi awuqhaphuthi sesivele sifikile thina la siyakhona, siyabonga. Athi gibelani ngone besithi sifikile la siyakhona. Hayi aloku alandelela vele agqine sekaduba ubhuti ehambe. Hayi nathi sihambele sifike singene endlini la sihlala khona. Okay, sifike senze sikwenza lishona ilanga, silale kusasa siphindele esikolweni. Masiphuma esikolweni same time same place, lo bhuti ngathi sho ukuthi uhlezi nje asibukele ukuthi le ingane zisuka la zingene le esikoleni ziphume la zingene ngalapho. Umuntu nje sekahlezi nje ngizothi ongazi owazi ischedule sethu ukuthi manje basuke bala, manje basuke bala. Nayi imoto iyaqhamuka futhi same guy same car. Hawu ehlisa iwindi ehlisa iwindi. Yebo sisi namhla nifuna ukugibela la emotweni ngenikhabe ngonibeka lana yakhona. Hayibo simbuzo sethi ebhuti kahle kahle ufuna ini ngoba wena nayizolo ufike wema wasithola la. Ufuna ini ngoba siyabona ukuthi ayikhona ngathi sewuyasilandela. Ubhuti athi ngicela inamba yasisi. Asho kulo mngani wami. Hayi vele umngane amamnika inamba. Ahamba ubhuti. Uthe before asuka wayifonela le phone, yaringa wathi bengifuna ubona ukuthi awunginiki inamba errong yini, unginiki inamba esebenzayo. Okay, ahambe kubhuti. Athi umngane wami, hayi mngani ngimnika ngoba uzosinyanyisa phela lo. Sho ukuthi uyasitoka kahle kahle ngoba ngeke nayizolo usithole khona la. Yona le ndawo le wazositshela ukuthi ufuna ukusigibelisa, so ngimnikezela ukuthi nje ngaloku asinyanyisa. Okay, sifike endlini. Afoneke uGayi. Ufona ngevideo call. Kunhle la hlala khona ubhuti. Kunhle kumhlophe nje ukuthi eqwa indlu yonke, uyakubona nje ukuthi ku-clean lapha la hlala khona kushaya umoya. Baqoqeke banomngani wami, beqoqe. Hayi the basaqoqile bathembisana ukuvakashelana. uGayi amtshele vele ngathi uyamthanda ngayo ngalendlela azomenzela ngayo izinto. Okay fine, badrop iphone sesiyaqoqa sinogele. Ngimbuze-ke mina ngithi vele uyangena kulo bhuti lo yena uright shame ubukeka nemali and emunhle ubhuti. But mina ngiyasaba lo muntu lo, abantu abahamba ngeemoto ezinje and lo muntu lo lokuthi vele uhlala sibhekile uyasilandelela hayi ukuthi maybe kunaloko akufunayo la kuwe. Angicabangi phela mina ukuthi mhlambe ngilabantu laba bathwele nani. Ubhuti vele ngizitshela ukuthi mhlambe ufuna ukulala nosisi yabe sewuyamlaxaza. Okay fine. Usisi yathi hayi mina ngifunela imali ntombo, uyabona na ukuthi siyasokola phela la. Ngasikhathi sinokuphelela ukudla sithi sifonele ekhaya sibatshela ukuthi asinamali yokudla, basifakele imali yokudla nabo basitshela inkinga ababhekene nazo le. So mina uGayi vele ngimfunela imali, akukho nje okunye and since vele nganamuntu engihlekisana naye. Hayi vele ngiyangena ngiyamqoma uGayi. Ngithi angingabi nomona sisi, akunankinga. Okusho ukuthi bekuthi nako yi-weekend ubhuti amfakele boma 1.5 amfakele 2000 athi ungayikhipha ngaba yi-Friday vele leyo mali leyo uyayithola na kanjani. Umnika boma 1.5 amnike boma 2000 athi ungazikhipha nabangani bakho niyoyiphozela. Usisi yamtshela athi mina angise umuntu shem nje lothanda ubumnandi. Ayike sinomngani wami besingathandi nje ubumnandi impela, bekuthi nako yi-Friday Saturday kuyafana nje la kithi sihleze sivalele endlini sobabili. Ngangithola umuntu nje vele wayi-right, sasifana singathandi nje nokuzula besingathandi even kwakuphuza lo butshwala. Okay fine, umngane ayothenga ingubo ezinhle. Yathi mngane vele ngizothenga ingubo ngithenga nokudla kwala endlini sephesha nje lokudingekalayo. Ngemkhaphe usisi etown, sifike etown athenga usisi ingubo. Athenga ingubo ezinhle. Abuya aphinda athenga ukudla for lapha endlini. Ayike sasingasweli lutho. Okay, iqhubeka impilo, baqhubeke bafonelane la efonini, bebasengakabona abaqhubeke bafonelane la efonini. Nini nobhuti uthengela usisi i-iPhone. Wamthengela i-iPhone, wamthengela i-laptop, waziletha khona lapha endlini. Bese emthengela nje into eziningi nje, into ezinhle nje eziningi.
Hayi ngimbuke usisi nami ngihalela lempilo ngithi imali nami ngathi ngamthola umuntu onemali but lokho ngiyakusaba bese ngiba neinsolo ukuthi la sekukhona lokho kukhona but umngane angeke ngize ngimtshele into eningi bese ngibona mina ukuthi la sekukhona lokushaya amanzi khona lokho wrong ubhuti uyithatha phi imali lengaka umuntu akazange akuvakashela akakwenzi lutho kepha sekakhona ukukwenzela into ezingaka ngitshele qha ukuthi angeke ngize ngimkhombe ngoba uzothi nginomona since vele abakhethe yena angifuni nje ukumjampisela nami benginganayo ke guys umuntu ebengihlala naye noma ebengithandana naye thina vele lapha ingqondo yethu besiyele ukuyofunda besingafuni nje ukujabhisa abazali bethu siyele ukuyofunda thina lapha okay but decide ubhuti afonele usisi amtshele ukuthi ucela ukuthi azohlala naye uhlala yedwa yena hayi nakasho njalo ngithukeke ngithi akunamuntu lo ubhuti omunhle kangaka ohamba ngemoto enhle kangaka onemali engaka okhona ukumnika imali engaka njalo every Friday umnikeza imali nje ebonakalayo aphinda ahlale yedwa angabi nomfazi la kushaya amanzi la kusho ukuthi lo bhuti lo kukhona nje into errong ngayo kukhona lokho kukhona futhi ngaye ngamjampiseli umngane avuma umngane amtshela amthembisa ubhuti athi okay ngizoqoqa into zami zonke ngweza uzongilanda ngizomuva in ngizohlala nawe ngingamind ke mina guys ukuhlala ngedwa bengingana stress nje sokusala ngedwa ngayitshela ukuthi ngizamthola umuntu engizohlalisana naye eroomini mina nayisho ukuthi as long siyoqhubeka sibonana esikoleni akunankinga siqhubeke nezifundo zethu usisiba aqoqa into zakhe afonela ubhuti abuye azomlanda athi nasekamlandile bese bahamba ke bawuhlala la bawuhlala khona emadolobheni endaweni nje enhle edolobheni nathi besikhona lapha eqeleni kwedolopha bengasikude ke nasesikoleni ngoba besiwalka sisuka ngenyawo la sihlala khona emqashweni la besiqashe khona siye esikolweni usisi naye basuka edolobheni bamlethe esikoleni bebamletha ngemoto ke njalo bamlande wonke amantombazane bese wanqoma yena esikoleni ithi imoto nayima lapha izomlanda bamnqome usisi besho futhi bathi esisi siyayifisa nje lempilo leso iphilayo siyayifisa impilo yakho ukuthi nathi ngathi singathola abantu abanezimali okay baqhubeke ke bathandane baqhubeke bayiphilela impilo yabo le yasemadolobheni ngichubeke nami ngihlalele ngedwa lapha kungabi nenkinga usisi ebese ngifonela into ebese kangitshela zona ngogayi into ebese kayibona zenzekala lapha endlini angifuni ngingasho guys ngicela nicommenteni nibuye masinyana no part 2 guys okay fine usisi baqhubeke bafunde esikoleni usamuve in nogayi uhlala phela edolobheni kuqhubekele ukuthi uyambeka esikoleni uyamlanda okay kube weekend kufika weekend athi hayi sishilile ke sinogayi akayindawo lelo langa nami ngikhona ngiye esikolweni athi sihlale vele the whole day sihlale sijabulise endlini okay kusasa kuyisunday lishona ilanga abalali kusasa kuyisunday ugayi athi uqela ucela ukuhamba etown ayobuka nje intonyana ezincane abazozidla ahambe vele yedwa uthi vele ngisale la endlini ngijabule ngithi akahambe ngisengithole ithuba noma ngizothola ithuba lokuhamba ngena ngibona lama kamera lamanye ngibone lezi indlu lengaka ngihlale nje ngingayingeni ngiqine ngokuhlala la ecouchini ngakhuphuka ngaya lo ekamareni le phezulu estairs because bekuyistairs les guys okay ahamba ugayi ayobuka into zokudla usisi athi ngingene ngivule wonke lama kamera ngiyavula ngiyabuka ngiyavula ngiyabuka athi ngafika kwelinye igumbi ngathi ngiyalivula kunuka imali kuphela guys kunuka imali uyayazi imali nawe inuka kanjani athi nangithi imali lengaka igqibelele kamero athi ngithuke ngivala umnyango hayibo ngingasabi ngizula kakhulu ngasaqhubekeli phambili athi usisi ngikhuphuke futhi ngibuyele stairs ekamareni lethu la silala khona athi ngifike ngihlalele khona embedeni hayibo imali lengaka sengikhuluma ngedwa indaba manje lo mlisa le mali angayifaka ebhange sengahlala nemali engaka endlini imali engaka athi hayi manje ngibone kahle usisi athi ngiphinde ngihlele phansi ngibuyele kambe ngilibhile liguma athi phela ama room maningi la ngilibhi kombe le room engilivulile athi uyavula hayibo akusisi imali manje sekathola kumagolide hayibo magolide langaka namani athuka athi ngivala umnyango ngihlele ngikhuphukele phezulu ngibuyele ekamareni la silala khona athi ngihlale okay hayi afike ngizwe umuntu sekangimemeza baby sengibuyile phela buya sizodla ungene sekalungisene ukudla vele khona le phansi athi ngehle nangifika hayi uright ubusele sharp athi ngiright ngakhombisi lutho ukuthi nje vele khona lokho ngikubonile ngisamangele hlale phansi sinogayi athi sidle alishona ilanga nalishona ugayi angicele
athi namhla ngizoya somewhere kunebhizinisi mina engibhizi ngayo. Athi angasho ukuthi yani kunebhizinisi engibhizi ngayo, so bathi namhlanje basicela manje ebusuku ngizobuya khepha, angeke ngibuye ebusuku kakhulu, angeke ngibuye late kakhulu, ngibona ngathi kuzoshaya bo-12 ngizobe sengila endlini. Usisi athi hayi senisazobuya before bo-12 nami uzongithola ngisayihlelele. Athi akunankinga ungahamba. Athi hamba ubhuti. Usisi athi ngithole elinye ithuba, ngifuna ukubuyela ngobona kahle mani, bekuyimali mangibuyela sokuyigolide, ngifuna ubona manje. Athi ngibuyele unesibindi shebo umngani wami, ngimtshele ngithi unesibindi, bengeke mina ngize ngiqhubeke ngivule, ngifuna ukubona ngoba bengizothi ngibone elikhulu-ke manje ukudlula lokhu. Athi mngani ngibuyele, nangivula ngithola imali ayisekho le golide. Athi ngiyadida ukuthi ngivula iroom eli-1 or ngivula amaroom amabili ahlukile ngoba lama-room maningi, angikhoni ukubona ukuthi bengivulele le minyango ihlelelene, like iminingi ifolile ihlelelene. Okay mfana, athi ngithole le mali. Athi angifuni nokuyithatha. Athi ngibuyele empedeni, abuye ubaby angithole ngisahlele empedeni. Athi sengibuyile baby, ngithi awu usheshile, ave usheshile, ngiyabona ukuthi ubuyile. Athi ngifika ingqondo ukuthi ngimbuze ngaleya mali, ngimbuze. Hayi inyembezi athi cha ungaqali, ungambuzi uzothi bowenzani, uvule lapha kulela room bowufuna ini, ungaqala umbuzo. Athi unyembezi athi ungaqala umbuze sisi. Athi ngithule. Okay Monday ngihambe ekuseni njengenjwayela, ngithatha ngibeke esikolweni. Athi ntambama angilande, nangibuya nakangilanda. Okay liyashona ilanga, angitshela ukuthi baby ngizophinde ngibuyele ebhizinisini. Angimbuzi mina ukuthi ibhizinisi elani baby. Ubaby abuyele ebhizinisini, abuye ntambama ubaby silale. Ngakusasa baphinde bamfonele ekuseni, bathi bayamqela ekuseni. Athi kimi Sithandwa, angeke cabanga ngikhone ukukhapha manje, kuzomela ngathi kuzomela ugibele itekisi. Athi okay nginike 20 rand ukugibela, ngenzeka after school uzobe sewubuyile uzokhona ukungilanda. Athi hamba uthatha emotweni. Athi ngiphuma ugelo, ngithi ngivula isiqapha semoto, mind you ngile moto le yangikhapha ngayo esikolweni cause naka emsebenzini ebusuku uhamba ngenyaka sebenzisi le moto le anokungikhapha ngayo esikolweni. Nangivula umnyango, hayibo ngiva gudlu la emotweni, kunalokho okugudluzayo phela la phakathi. Athi ngithule ngilalele ukuthi gudlu, hayibo igudluza le mumva ebhuthini. Athi mngane igudluza le mumva ebhuthini lento. Athi ngivala umnyango ngihambe ngiyovula ibhuti. Nangivula ibhuti, hayibo kunentombazana iboshiwe, ibosha izandla, ibosha inyawo, ivalele umlomo. Athi ngimsusele ngivese emlomeni. Sisi wami ngicela ungangibulali Nkosi yami, ngicela ungangibulali sisi, ngicela ungikhulule unyekele ngihambe. Usisi athi ungarasi, anginokukubulala mina kanti ufaswa yimi na ukuthi ngingakubulali. Athi ngiyacela ungangibulali. Athi angeke ngize ngikubulale mina phela, bengifuna something la emotweni. Okay ngizokukhulula sisi, angiqeda ukukukhulula ngicela ugijime uhambe ungabuki nasemumva, and ngiyakucela nje ungaze utholwe, ungangibali mina, ungathi ukhunyulwe yimi. Uzobona iplan nje ukuthi uzothi ukhunyulwe ubani, ukhomulwe kanjani, ngiyakucela. Athi ngimkhulula usisi, gate livulekile, avule igate usisi agijime hambe angasabuke emumva. Athi okay ngivala ibhuti, ngivula umnyango, ngikhiphele 20 rand bengifuna, ngivala umnyango ngibuyele endlini. Hayi baby ngitholile. Athi okay baby it's fine, akunankinga sobonana na ubuye. Athi ngiphambe itekisi ngihambe. Athi angifundanga mngane, azange afunda lelo langa, bekungasingimi eklasini, angeva lutho uthi kwashaya i-afternoon wabuya ngale moto yona leya ebekagibelisikiwe le ntombazana uzongilanda ngayo. Athi ngiyibuka imoto, athi ngigibele. Hayi ngitshela ukuthi phela uzongibuza ukuthi hawu la bekunemuntu la, sekayiphi lo muntu lebeka la, wena phela ngwelo ozile la emotweni ozothatha imali ekuseni. Athi angangibuzi, akangibuzanga ukuthi umuntu intombazana kwenzakaleni ngayo. Iphathu ngibona uthulile nami akabuzi lutho. Athi sihambe nasifika endlini sihlale, lishona ilanga. Athi yabona manje akusisi ngimi lo muntu kanti ebusuku nakasuka athi emabhizinisini ukuthi basuke babamba abantu bese bayahamba labantu or bayobathengisa or labantu babasakuphi bese kutholakala le mali leseyigcwele ngapha endlini. Athi angazi, ngingabi ngilomunye nje lozobulawa, ngingabi ngilomunye nje lozoqina sekathengiswa nami. Athi yabona manje mngane bengasahlelanga mina, ngiyabuya guys no part 3. Nangu part 3 guys, asichubekeni. Sengivala le inhloko yenyoka phela manje ngoba kunalo sisi ucommentile ukuthi yo ave ingiphazamisa lento lapha emva kwakho and uqoqa kamnandi, sengihluleka nokulalela.
Okay guys, asichubekeni nodaba. Uthi lo munye angikhomente noma angixoxele indaba ngesiSwati or ngesishakana. Hey guys, kudingi. Okay fine. Part 3. Uthi uGeli ubhuti-ke manje beseqalile sekasebenza ebusuku. Uthi angishiya ebusuku ayobuya ekuseni. Uthi ayikhona ngimhlalise phansi ngimtshele ngithi mina angiyithandisisi-ke lento yakho ukuthi uzongishiya ebusuku uhambe uyobuya ekuseni. Athi angikhulumise and aphinde angiqela athi hayi baby ngiyaqela Nkosi yami. Le bhizinisi lami likahle lisebenza kahle ebusuku vele. Kusebenza kahle ebusuku. Hayi uthi fine ngizwisise nami ngiqine sengivumile ngithi okay akunankinga. Athi ahambe. Wangishiya-ke lobo busuku wayobuya ekuseni. Kuseni nakabuya uya before azobuya endlini ukuqala yongidrobha esikolweni. Abuye endlini bese uzongilanda after school. Angimazi mina nakasala ukuthi usuke enzani la endlini. Okay, athi angilande nangibuya ntambama. Kula izinto zashintsha khona. Kula isigameko ke sesenzeka khona ke manje guys. Uthi sisi angilande esikoleni ngibuya ngifike ngidle silungise ntambama ngipheke ukudla kwantambama sidle kushaya isikhathi sokuthi siyolala sinomuntu wami. Athi sabe solala. Athi silale. Ubaby ngilele naye embedeni. Sigibele embedeni ngesikhathi esi1 mina naye athi silale. Athi okay fine nasalele. Hayibo ngiphaphame ngibo 12 so. Past 12. Nangiphaphama ubaby akekho la eceleni kwami. Akekho lo muntu. Wathi ngihlahla amehlo awu uyephi. Uthi ngilunguze phansi ngitshela ukuthi mayibuyile. Hayibo umuntu akekho phansi. Athi ngiphume ngehlele ezansi. Mangifike ezansi ngiqalaze ngiyabuka akekho edining room akekho emakhishini akekho sitting room athi ngikhuphuke ngiphindele phezulu la silala khona. Athi mangingena hawu ngithi ngiyalunguza ngibone na ifoni yakhe etafuleni. Hawu ifoni musinayi. Lo muntu musikahle kahle ukhona akakahambi. Akakwazi ukuthi nakahambile ashiya ifoni. Athi ngiphindele ezansi ngehle. Athi nangifika okay ngiqonde egarage. Asengiyomqinga egarage. Athi mangifika egarage ayibo imoto iphelele musizonke. Na imoto ikhona. Lo muntu kahle kahle musakakahamba khona sho ukuthi la ekhaya. Imoto iphelele. Uzoba phume ngani? Okay. Athi ngibuyele estairs futhi ngilinde kancane maybe uzoqhamuka phela lo muntu na ifona imoto zikhona. Uya toilet okay ngihlala. Hayi man kuyala lokuthi ngihlale. Athi ngiphumele phandle. Athi nangiphumela ngaphandle ngive umsindo nyana ku swimming pool. Athi chwap lamanzi ayakhala lapha e-swimming pool. Hayibo. Athi ngisondele kancane. Ngithi hayi mngani unesibindi sisiyangeke ngaphandle. Ngabo past 12 ebusuku. Ngapha usezomsindo emanzini uphinde uyasondela futhi ufuna ukuyobona wona athi ngishaye kancane. Hayibo. Inyoka lengaka. Awema angikaze ngiyibone inyoka lengaka. Athi inyoka inkulu kakhulu lapha e-swimming pool. Athi ngishokheke ngisime ngaleli donga vele nje ayingiboni ngenze sho ukuthi vele kufuna ingangibona athi ngime sengishokhekile kunzima nalokuthi ngiphindele emumva. Angeke nje kusalaleka nokulaleka lento le sengiyibona la. Athi ngime athi hayibo ngisamile iguquka inyoka. Hayibo sekungilo muntu wami phela sekuyile ndoda engithandana nayo le. Athi ngimbuke hayibo uyena. Athi ngishaye kancane ngibuyele emumva angangiboni. Athi ngishaye i-reverse athi guys ngibuyele endlini. Athi mangifika endlini ngigijimele stairs phezulu la silala khona athi ngigibele embedeni ngihlale. Athi sengithukiwe-ke manje into le bese ngithukile. Athi sengithukile angisazi ukuthi manje sekumele ngenze njani. Hayibo masinyane nasi isiqapha sesiyakhala. Sho ukuthi besephuma emanzini uyangilandela. Athi nguye phela vele lo ngenayo. Athi nawo umnyango uyakhala lenzansi uyakhuphuka ngiyamuzwa uyeza. Nangu umuntu usuvula iminyango ngishaye nje umuntu olele la embedeni umuntu nje ozange avuke nokuvuka. Athi afika ngene ey'ngubeni angithinta angihage athi sengiyasaba phela ngiyibonile lento le ngiyibonile. Athi angibambe athi yabona ngifreeze ngithi angeke ngize ngikhone kulala. Ejesu ngabe kusala sekuyasa-ke manje. Ngabe kusala sekuyasa ngizovuka ngihambe. Angeke nje vele ngingahamba angeke ngisaphinde ngibuye uzothi ngihapha esikoleni lo. Angeke ngisabuya komele ngenze sho ukuthi lapha esikoleni ngiphuma qala yena angakafiki ngalesi khathi ajwayele ukufika ngasazo ngithola vele sekungasekho. Athi ngibambile athi hayibo nginyakaze ngizenze umuntu ofuna ukuya toilet ngithi ngifuna ukuyochama ngiyekele. Athi ngiphume lapho ngifike etoilet ngiqhama into engekho nokuba khona. Athi ngifike ngihlala inyana kancane hayibo nje ngiyibonile ngempela into engiyibonile. Athi ngibuye nangigibele embedeni
Athi hayibo babe right. Athi ngimbuke ngismayile ngimoyizele ngithi ngiright isithandwa sami. Indaba athi ngiyabuza nje ukuthi right. Athi ngiright isithandwa sami. Athi ngilale. Athi asilale baby. Athi lapho-ke akusalaleki. Impela nje vele nalale ngimbona ukuthi uyalala. Mina vele ubuthongo nje abusafiki. Abusehli nje nakancane. Abusehli nje ubuthongo guys nakancane. Athi kusekuseni athi vele sengiplanile. Yabona manje ngiplanile ngiyayitshela nje ukuthi vele nje angisabuyi la. Ukungikhapha kwakhe vele la ukuphuma kwami la kule ndawo le angisabuyi la. Lento le ngiyibonile angikwazi. Athi lento le ngiyibonile athi angikwazi. Athi usesiyavuka ekuseni alungiseleleke esikolweni. Obvious uyamkhapha ubhuti. Lalelani. Bekuyilanga lakhe lokugcina. Bekuyilanga lakhe lokugcina lelo ubuye uzokwenziwa umhlatshelo usisi. Phela usebone bonke ukukhumbula ukuthi labantu nangabe sewazi sekukhona lokho okubonile bayakhona ukukufila bezwe ukuthi wena kunaloko okubonile. Athi lapho phela kufuna ngikhaphe esikoleni ngivuke ekuseni. Obvious kufuna ngikhaphe esikoleni sengilungisile ngesikoleni ke manje. Kuphi? Osazanke mngana ngikhaphe ubhuti esikolweni. Ubhuti azanke ngikhaphe esikoleni wangitshela ukuthi namhlanje ngizokukhapha esikolweni. Bekuyilanga lami lomhlatshelo lelo langa kwabagqina kwami esikolweni. Ngiyabuya no part 4. Okay fine guys, ekuseni ugela athi basho ngimtshele ngithi bhuti ngicela ungikhaphe esikolweni ngiba late. Ubhuti athi namhlanje angeke ukwazi ukuya esikoleni. Awuyi nje esikoleni. Athi ngitshela ukuthi uyadlala. Ngithi ngoba kwenze njani? Athi ngithi awuye esikolweni. Athi hayi manje ngicela ungikhaphe esikolweni. Athi sengiyasmile. Angifuni phela ukuthi Nkosi yamajampe. Athi nangithi ngicela ungikhaphe manje esikoleni nangismile vele ashintshe ebusweni ubhuti. Athi awungizwa ukuthi ngithini? Ngithi mina esikoleni wena namhla uyi. Athi usisi yabona manje ngiqala ukuthukwa ke manje ngizwa nje lo mzimba wami sowuqala uyabanda uyaqhaqhazela. Athi esho ke sekasondela kimi ke kancane. Athi angithi wena izolo ukhulula ukudla kwami emotweni. Usisi athi ngifreeze ngibuye nje ngingamkhumba baby ukudla bokukuphi ukudla okunjani emotweni. Athi ngizama lokusmayila lokuthi ngiyambona ukuthi lo muntu sekatshintshe ebusweni akusabi nguyeke ke manje. Athi ngithukwe sengibona lenye into la ebusweni bakhe. Athi ukhulula ukudla kwami wena izolo emotweni. Angithi wena phambi kwezolo uvula igumbi bekumele ungalivuli. Athi ngifreeze lapho ngibona kahle ukuthi hayibo lo muntu nje esho ukuthi ebethulile hayi ukuthi ebengazi ukuthi mina ngizenzile zonke lezi zinto. Uthulile nje uthula ungibukile ungibhankile. Athi mngani ngizitshele nje ukuthi namhlanje ilanga lami lomhlatshelo namhlanje kuyohlatshwa mina. Athi namhlanje kusho ukuthi kuyobulawa mina ene kusho ukuthi udila ngamantombazana ngoba phela intombazana le ngiyithole ebhuthini mina ngayivulela. Athi eshasondela nasekasondela sekatshintshile uyaguquka manje lo muntu sekaphinda uba inyoka. Hayibo ngihlehle kakhulu ngibuyele emuva ngithi hayi baby. Athi angisengubhebi wakho. Ubani ubhebi wakho? Sokusela nini mina ngubhebi wakho? Athi ngibuyele emuva ngisho nje ngihamba ngoravesi iguqiseka inyoka wonke ke lo mzimba uqinisa uyinyoka wonke. Athi le nyoka lebe ngiyibone ephulini izolo. Athi ngithukwe ngibaleke ngihlehle nangithi ngigijimela eminyango ngifike eminyango ngithole ukuthi kukhiwe. Hayibo athi ngishaya ubindi lapha lo mnyango liqinile le windi ngilibona ukuthi liqinile ngilikhona inyoka yasho seyiseduze. Uthi ngiguquke masinyana ngijampe ngigijime ngibuyele phezulu estairs. Nangithi ngibuyela phezulu estairs ngiyolanda ukhiya phela ukuthi ngizovula la ekhishini. Hayibo nayi seyila iduze inyoka iyagijima ngifike ngene kule room leli ebesilala kilo. Ngiphusha umnyango athi ngikhiye. Athi nangiqeda ukukhiya sengikhale ngimemeze ngihayize yonke lendlu ukuthi yabona nanoma ngabe kunomuntu la eduze akhona ukuthi angizwe. Athi ngihayize ngimemeze ngibona ukuthi ukumemeza ngeke kuze kungisize. Athi ngiguqe phansi ngamadolo. Athi ngithandaze. Athi angikwazi ukuthi lo mthandazo lo waqhamuka umthandazo ongaka. Into lengangiyithandaza lapha angiyazi nami ukuthi umthandazo ongaka wasuqhamuka. Athi ngithandaze kuphela 10 minutes. After 10 minutes ngive umuntu seyewena okhe eminyango. Hayibo athi ngithulise nje kancane ngasachubeki nomthandazo. Ngive futhi kuyanokho eminyango ngitshela ukuthi maybe umakhelwane phela bengimemeza nje ngihayize ngalenye indlela bengeke bahlale bangangizwa. Okay ngithule ngasathandazi ngime. Hawu baby. Athi hayibo ivoice lo muntu musi usho ukuthi seyitshintshile futhi sekangumuntu akusisile inyoka engiyibonile. Athi baby ukhalelani vula umnyango.
athi ngithule, athi baby, athi ngisukume, ngisho kancane emnyango, ngisho ngiyovula ukhiya, ngivula isicabha, athi engene, athi baby ukhalelani? Lokuthi vele lo muntu uyambona ukuthi ngathi akazi lutho ukuthi kwenzakaleni. Athi ukhalelani? Athi ngisaba ukukhuluma, athi angibamba ngihage, ngiphinde ngikhumbule ukuthi lo muntu phela akusiwumuntu inyoka lo. Ngithi baby shame ngicela ungikhaphe esikolweni, manje vele nje ngizoba late, angikwazi nje ukuhlala ngingayi-attend iklasi yanamuhla. Athi asahambe kufuna ngikuphelele esikolweni konje? Athi yebo ngicela ungiphelele esikolweni. Athi okay ngizokuphekezela. Angithi mangabe ngikuphekezela uzongiqoqela sonke istory ukuthi kwenzakalani, wena ukhalelani, ngoba mina sengimangele phela manje ukuthi ukhalelani, kwenzakaleni kahle kahle, mina angazi ukuthi kwenzakaleni. Athe uyambona lo muntu ukuthi serious, lokwa serious akazi ukuthi kwenzakaleni, udidekile kwayena manje njengoba esenkhala. Athi siyehlele sibuyele enzansi, masibuyele enzansi siyehle sihambe semotweni, lo muntu usungikhapha esikolweni manje. Athe ngizitshele ukuthi yabona ukuphuma kwami la angiphindanga ngabuya. Lo muntu njengoba esekavuma ukungikhapha esikoleni, athi inhliziyo yami ijabule kancane, athi umthandazo wami uvakele okusheshe waphenduleka. Athi kuphuma kwami la ngeke ngize ngibuye. Yena uyitshela ukuthi yena afuna abuye azongilanda ngizoqoqa ukuthi kanti mina ngikhalelani. Bese ngiyibonile nje ngemhlatshela ukuthi namhlanje inyoka iyangiqeda, iyangidla inyoka. Athi asaba Nigeria. Nigeria likhona ukuziguqula libe inyoka, Nigeria likhona ukuguquka libe isilwane. Athi sihambe, okay fine, sihambe esikolweni. Angifika esikoleni angisafundanga, angingenanga nje iklasi. Uthe wathi nakaguquka nje vele sizala endleleni, vele ngiyitshelile ukuthi angiyofunda, uyothi nje engibeka ngiyahamba ngekhaya. Athi ngiyahamba ngekhaya, athi ngashiya nazo zonke izinto zami eflatini, ngashiya zonke impahla zami eflatini, ngashiya kwalama laptop wayengithengele wona mina eflatini. Ngayitshela nje ukuthi qha imali yakhe vele ngingasabi ngisakuwarela. Zonke lezi zinto kuyimali yakhe, mina ngikuthenge ngemali yakhe, nale ingubo ezinye bese ngigqoka imali yakhe. Okuningi sengiyokubona phambili. Impilo iza kanye kulokuthi nyofa ngifelele impahla ngoba ngizocalana ngithi ngiyapheka phela, abese uba neinsolo zokuthi lo muntu lo akasabuya uyahamba. Athi ngifike ngangena eklasini imoto ithena ayishaya U-turn, nami ngibambe wami umgwaqo ngahamba ongayikhaya, ngabuyela ekhaya, ngabuyela emuva. Akasaqhubekanga ke umngani wami nezifundo zakhe, akasabuyela ngemuva. Akabaza ubhuti ukuthi vele wafika afternoon, wafike wazombheka, uthi ngafikaetown ngathenga ingubo ezintsha ngale mali le bekanginika yona ngoba bekuthi nakuyi Friday angiphi imali, bengiyibeka leyo mali leyo bengingayidli. Uthi ngathenga ingubo, mangifika etown ngathenga ingubo, ngathatha i-starter pack ngasponsele, ngafaka lenye iSIM card, ngadinta nenamba ukuthi vele angangitholi nje efonini. Uthi ngabamba itaxi ngahamba ngaye ekhaya. Mina ungiqoqela umngani wami izikolo zivaliwe ngisekhaya, nangu osewuyeza naye, mina ngithi ukhona ufikile ekhaya kibo. Sengiyambuza mina ufika kanjani la, ngoba phela wena sewumuntu wasemadolobheni, bese ngitshelile vele nje ukuthi la ilalena ngeke usabuya. Ilesikhathi sekangiqoqela sonke le story, athi sisi ukuqoma abantu abanemali, sithi sifuna imali, sifuna amadoda anemali. Loya muntu loya bakhona ukuyiguqula abe yinyoka, bekungasiwo umuntu loya. Ngibuyile nje namhlanje, angisaphindile emuva ngiyoqedisa izifundo zami. Uyajabula wena ngoba uzokhona ukuhamba uyoqedisa izifundo zakhe. Azange asaqeda umngani wami izifundo zakhe, nangempela kwathi nakuvula izikolo mina ngaphindela emuva ngayophothula ngayoqedisa izifundo zami. Yena ifuture yakhe yase iphela kanjalo, yasishabalala kanjalo. Iphupho lakhe lamosheka, azange asakhona ukufezakala isiphupho lakhe. Ngiyabonga guys ukungilalela part 1 till part 4. This is the last part. Asimithaneni kulesinye story. Bye. Mwah, love you. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Yo, what a shocking story kesana. What a shocking story. Yabona, that's why people always say ukuthi ningayijabuleli indoda lenemali. Wena ufuna indoda lenemali kwendele konke, you don't even know ukuthi leyo ndoda le imali ithathaphi. Imagine nje so uhlala nenyoka, ulala nenyoka Nigeria because of money, because ufuna imali ophila kahle. Uyakulanza esikolweni, uyakumixa esikolweni, uthengela ama-iPhone, ama-laptop, udla kahle, uhlala kumenshena, but
uhlala ngokusaba. This is just a warning and should be a lesson to kumantombazane ukuthi oh yekelani ukuthanza imali nizofela emanyaleni. Do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.